Saya mau membagikan tips and trik cara mendapatkan Maniac dengan menggunakan hero Ling Bebe. Berikut ulasannya. Pernah nggak sih kalian ngerasa udah jago pakai Ling, tapi susah banget dapetin Maniac? Apalagi Savage. Padahal kill udah banyak, farming juga cepat, tapi selalu aja ada yang ngeganggu momen terakhir. Nah, di video ini, gue bakal kasih tips lengkap dari early game sampai late game, biar peluang kalian dapetin Maniac pakai Ling jadi jauh lebih besar. Simak sampai habis, karena ada trik penting yang sering banget dilewatin player. Ling itu hero assassin yang punya mobilitas tinggi, damage besar, dan kemampuan snowball yang sangat kuat. Tapi, untuk dapetin Maniac, nggak cukup cuma jago mekanik. Kalian juga harus paham timing, positioning, dan cara baca situasi. 1. Pemilihan build yang tepat. Pertama, kita bahas build. Ini penting banget. Untuk dapetin Maniac, Ling harus punya damage besar dan sustain yang cukup. Build yang disarankan: heal item jungle sesuaikan, biasanya Ice Retribution, Berserkeres Fury cerit besar, Endless Battle True damage plus lifesteal, Lesper damage tinggi, Malefic Roar 10 bruise armor, Immortal untuk jaga momen terakhir. Kenapa ini penting? Karena Maniac biasanya terjadi di mid-late game. Jadi kalian harus sudah jadi dan punya damage instan buat ngeburst musuh satu per satu. 2. Farming cepat di early game. Kunci Ling itu di early game, farm cepat. Ambil buff biru dulu wajib. Lanjut ke jungle kecil. Jangan terlalu sering war di awal. Fokus level 4 secepat mungkin. Semakin cepat kalian kaya, semakin besar peluang snowball. Dan kalau sudah snowball, peluang Maniac jadi terbuka lebar. Tips penting, jangan mati di early game. Sekali mati, tempo Ling bisa langsung turun drastis. 3. Rotasi dan target prioritas. Ling itu bukan hero sembarangan masuk war. Kalian harus pintar milih target. Target utama: Marksman, Mage, Hero Typist. Jangan langsung masuk ke tank, karena itu buang waktu dan skill. Rotasi yang bagus. Cari jungle golden lane. Cari musuh yang sendirian. Ambil kill cepat, lalu kabur. Ini akan bantu kalian kumpulin kill secara konsisten. 4. Timing masuk war ini paling penting. Banyak player gagal Maniac karena salah timing. Jangan jadi yang pertama masuk war. Biarkan tank atau fighter buka war dulu. Tunggu skill musuh duluan, baru kalian masuk. Kenapa? Karena Ling itu tipis. Kalau masuk duluan, kalian bisa langsung mati sebelum sempat nge-kill. Timing terbaik. Musuh sudah setengah darah. Skill crowd control sudah dipakai. Posisi musuh sudah berantakan. Closing. Jadi intinya, untuk dapetin Maniac pakai Ling, farming cepat, build yang tepat, timing masuk war, target yang benar, kan nafsu. Kalau kalian bisa gabungkan semua ini, bukan cuma Maniac, Savage pun bisa kalian dapetin. Kalau kalian suka tips seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan tulis di komentar, kalian pernah dapat Maniac pakai Ling atau belum? Sampai jumpa di video berikutnya. You can't evade me.
dance among the clouds. Light as a feather. As the wind. Alamak, najisnya! An enemy has been slain. Shut down. An enemy has been slain. Hear the whisper of my sword. Your team destroyed the turret. Soaring pitch. Hear the whisper of my sword. An enemy has been slain. Launch Light attack. as a feather. An enemy has been slain. Killing spree. Superb tanking. Soaring pitch. An ally has slain the turtle. The wind lightning. Don't be blinded by obsession. You can't avoid me. Launch attack. As the wind. You can't evade me. Double kill.
Kirmis. Legendary. Launch attack. My sword leaves no trace. An enemy has been slain. Double kill. An enemy has been slain. Draw your sword with the intent to kill. One sword reflects one's thoughts. Request backup. Your team has backup. Okay. Fortune favors the persistent. That was amazing. There's never a final mission. Sifu!